Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremam jednu veoma ukusnu i brzu pitu sa tikvicama i šunkom. Pa da krenemo sa pripremom. Odseći vrhove i krajeve od 500 g tikvica, zatim ih oguliti. Pa narendati na rende. Posoliti malo narendane tikvice i izmiješati ih. Zatim ih prebaciti na sito i stiskati ih malo. Zatim ih ostaviti po strani da puste vodu. U tiganj dodati ulje, pa propržiti jedan iseckani crni luk. Dodati jedan čan belog luka, pa nastaviti prženje. Dodati 150 g šunke u kockama i propržiti je. U posudu za mućenje dodati 5 jaja, utući ih žicom. Uz konstantno mešanje dodati 125 g kisele pavlake, malo bibera, kašikicu soli
malo muskatnog oraščića. Sto 120 grama narendanog kačkavalja, zatim tikvice dobro istiskati pa prebaciti u smesu. Dodati i proprženu šunku i luk, i sve fino sjediniti. Na kraju dodati 200 g brašna, i sve sjediniti. Izliti smesu u pleh obložen pek papirom veličine 22 x 33 cm . I podjednako rasporediti. Peći u već zagrejanom šporetu na 180 stepeni oko 30 minuta. Pita sa tikvicama i šunkom je spremna. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako vam se dopala pita sa tikvicama i šunkom i da li ste ikada probali. Ukoliko ste novi na kanalu, ne zaboravite da se prijavite na kanal, a do sljedećeg videa ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.